paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Intay, napan ka ka di ije barangay hall akas nag-itsurab? Apay aya? Anya ti itsurak aya? Kita mandeta puruntong mo. But lang arudan. Ngam nagaygayad pa'y tamaysa. Aya? Naimbag man ta dinilaw mo. Sapay ada kano umay abwisita. Ay di mo man ibagbaga abwisita ti umay. Bisita kunam, saan kat abwisita? Mabwisitak ngamin no maminsan. Saan nga umno? Ti umayan da iji barangay hul. Apay ang mabwisit ka kunam. Apay, anya ko mati aramiden da ije barangay hall. Umay da dumawat iti tulong. Nakasla da pundo ama iti kadakwada. Papanamba daw, agsuksukat kamal. Day mo't pagbadbadom ijay bangkag day taimbadom arumwar. Man ano kumangay? Nalaban, Mike. Kababain nga road amapan ka iti ayan dagiti tattao akas tatibadom. Apay, uyawin da yan. Nukas to'y tibadaw. Adda na uyaw a tao. Uyawin da ka ano kas tatibadom asumango kadakwada. Kababain. Apay, kumakababay nga. Kumaano na ang duda. Ang saan, Mike? Mala, itakan. Na, pimanaw latan. Uray kumano saan adaan tibado na. Ay, una yun ay adda pa'y takop jay jacket na. Nakitam ka din ni Kabadong, Marey. Naglugan mo't iti tricycle. Nay, apay nulimugan. Saan nga ta amabain akas jay ti kawas na amapan ije ileg? Ay, uray ni Inteng no daduma. No saan ko adilawan, saanan nga agsukat? Ngam no maminsan. Adda na uyaw at tao. Day tangarod ket ti kayat ko aliklikan no maminsan. Jak kayat nga uyawan da ni Inteng, takapitan ket nga rod. Ayun na Tapno maliklikan ti pananguyaw da. Pagbadwong laangan iti mayat akawas. Iso abas tarumwar, kita no nagsukat met laeng. Nay, anya day tayong sangput mo. Naggapu ka kaday ijay ili akas tatibadaw. Apay, kumanukas to'y tibadaw. Kinadalos mo't ako na. At dadagiti nakadisintay. Ang tinakaw magayam, tinggatang day, tikawusda, nangina. Pagkunaan mo't at tinakaw. Adam among opisyal to yang. Naglay nga kurakaw. Ado nga agpaiso ti proyekto na. Yung madadumot ti kickback na. Kurakot na jayay. Tangiwat mo. Mangag ka ti akin aramid kita. Kawa may nagdagana. Mayat lumanggag na. Parang agbalew. Sa bagay, maipilang abasong ti panagkurakaw. Ay kituin na. Panagtakaw. Kin pananglukot ti kasiyang aramay. At nakita ka babae ngay may dito'y barangay hawlang kahil. Asino mananday ta bisita? Saan ko nga mau? Nagsirip lang, mait. Di talang arubahan ti barangay hall ti nagpatinggan na. Nakadisinte wano saan? Saan matangkail? Ordinaryo lang mo ti kaus na. Agkupkupas amaaw nga dabot-bot iti gurong kang gayatan na. Nukas ta nga agkupkupas ti maong na. Kaawatan buwisita dita. Imbag, tasaan nga imay dimawat iti tulong. Urayik nga rod no umunag ng saan, mait. No anda sumungad asaan anak kadisintay. Kaawatan buwisita. Iso andi mo papaod na gano'n. Adda babae ijerwar kapitan. Kitkitaan na dagiti ubing agaayam di tarwar. Nakadisinte wano saan? Apay no nakadisinte aya. No nakadisinte, pauna ganyaw, no anyat gagara na. Ang mga no imbaon ti may sangay nga ahensya, wano saan kat opisina? Maawata kon kapitan. Ngam no saan adisinte, saan apaunogan, kasta kaday. Wala ta ang mga no umay dumawat iti tulong. Ang mga no buwisita only. Pagbalinin damot ngamin apagdawatan iti tulong ti opisina tayaw, kapitan. Gaputain waras ko ide, di intagda arasyon.
Ipagarup da nga adupay ti indulin ko. Iso nga rod ka. Iso matati umay da subya-subyan. Adda pa'y nangibaga nga agrup-rupa arasyon kano ti kabildatan. Kumaano kasta ti aramid tayo may ngamsamot. Ay, mangiramraman da kita. Tata, mabalin ka di tagdamag? Anya ka di dayay balasan ka. Ado ka di ti marigrigat dito tata? Ay, adu kami balasan ka. Apay ka day. Ada ngamin kayat na ti tumulong. Mapan kayo dita barangay hall, tadamagan nyo kadagiti opisyalis. Agpaiso ti imbaga. Adu kamay marigrigat ditoy. Napanak ditan, tata. Angam didak masango dagiti opisyalis. Kinita daklaeng, ngam didak inkaskaso. Nay, apay nga akas na tinaramid daking kabasang. Agtulag ta, tata. Ibagam amin kadagiti marigrigat, taumay kayo amin dito igit ti kalsada inton bigat. Ada itad ko. Sige, tabagak amin marigrigat, basang. Asinaw, di kinasaritam itay iday igid ti kalsada. Ya, bagaya man din na, magtinagan na. Basta ko na, ibagak kanaw kadagiti marigrigat. Tamapanday, di igit ti kalsada inton bigat. Tanda kanuitid na. Na, apay ngay, adi na inyo man kadagiti opisyalis. Ay, jak man amaw. Ang kunana, may tanapang kano dita. Ang di na magkano yung kaskasaw. Apay ngay, adi da kaskaso. Ay madimot ati kasta nga aramid da. Ay, mas dawa nga rin, timbaga na. Makumikom da ka na. So, adi da sinangaw. Anya kumangay ti pakakumikuman da. At dadala ijay anak katugaw. At damay di dyan titanag. Kagawad, kin kapitan. At kumamon ng sango king kuwanan na. Ay, agpapadadalakit daing adi nang sango iti day di ababaay. Imbag ta nagkita ta maribanang. Maday tinaramid dagiti opisyalis di ta barangay hall. Apay ka de, mare. Anya tinaramid da. Adda babae anak kisaukin ni Badungkaw. Imbaga na nga ibaga kano kadagiti marigriga ta umay da dito'y igid ti kalsada. Tadda ito da. Ha? Asino a babae? Apay adi nakisao kadaintay. Day ta kano ti dinamag ni Badungkaw. No apay adi nakisao kada kapitan. Amaw tinsungbat ti babae. Anya tiinsungbat na, mare. Di da kano ingkaskaso ti babae. Iso ani Badung ko nga adda iti igid ti kalsada ti kinasauna. Kasta ka de. Kasaok tuman ni Intay. Apay nga adda kano imbay a babae di ta barangay hall. Ngam diyo kano matinkan kano. Eh, asino kumaday ta babae? Ang mga no, buwisita manan. Day takot ti madikan ka. No adda umay ijay barangay hall. Damagan nyo. No anya ti gagara na. Eh, kasanungay no umayla dumawat iti tulong. Oh, Ay katulungan nyo no adda lakit di maitulong yo. No adda mapan mangala iti dokumento. Alisto kayo, tagbayad. Angam no saan ngagbayad, diyo ikan kano. Ay, madimot ati kasta. Rupat kwarta kayo no kasta ti aramid yaw. ay, agsublita man iti ibagbagam a babae. Apay, asino da jay? Saan kano adinamag ni Pari Badong tinagan na? Ngam, adda imbaga na kan ni Pari Badong. Ah, anya kanungay ti impagana. Imbilin na nga ibaga na kano kadagiti marigrigat, tama panda ijay igid ti kalsada inton biga. Ay, asino nga tati babae nga imbaga ni antim nga umay itong biga. Ay, siguro babae ako na mabwisita hanggang. Adda nga agpaiso babae asirip edi na minsan. Ay, nakaragid mo't ngamin. Kunak ano umay dumawat iti tulong. Bagamot nga minasaan ko apastrakain, no sana disintay. Eh, jak mo ninamnama asaan mo't gayam abwisita jetaw. Eh, adda kano itid na kadagiti marigrigat. Anyay nga tatiitid na. Anyat amok pa'y. Eh, di na tayo mo't kinasarita. Sikamot nga minanggal. Imbagam ano sana disintay, kat saan mi apastrakain.
Nagsimpleng tumot ti kawus na. Kunak ano saan abak nang. Milyonaryo gayam. Ay, si kamagayang balasang gaw. Ado ti imay marigriga dito igit ti kalsada. Nasaya at tata. Pagpilaan nyo ida, saggay sa amapan umawat itirasyon iti ayan ti truck. Sakbay nga ingkam umawat. Mabaling ka di amaamuan. No naggapon na ti rasyon, basang. Naggapo amin kanyak dagitoy, tata. Kaya't ko nga minatumulong kadagiti marigrigat. Anya? Iti kasta atak-tak daryaw, bak nang kayaw. Nagtaod ka na kayo ti rasyon. Apay, tata. Gapo ka dita sa anak adisente. Iso adi kay mamati amang tedak itirasyon. Ay, jak ninam na mabak nang kayo gayam, basang. Agasam day tamay sa trak arasyon nga iwaras yo kada kami ngay. Impaw it dagiti kabagyak dayta, tata. Iwaras mi kadagiti agkasapulan. Milyonaryo kagayam ading kaw. Uray kasta ti panagkaw-kawasyaw. Agiwarwaras iti rasyon ti babae asirip-asirip iday, kapitan. Baknang matgayam dayjay. Uwan nga raw. Ay sus, mabainak pa yun nga agpakita. Uray siya, kapitan. Imbagamot nga min asan apastre ken no saan nga aglanglanga anagapoy di opisina wenno ahensya. Kasi nga mintilangan na nagsirip ijerwar ti barangay hall. Kasla marigrigat. Bilibak mo't iti kinasimpli na babae. Milyonaryo gaya mataaw. Nakitam no anya dagiti warwaras da. Napunno ti dakkel abag. Agdamag aktua no anya ti linaon ti bag. Napuno! Ay, agasam nga ti waras na no napuno ti may sa abag. Madlaw anadagsaon. Tamarigatan jay barito anang ibagkat iti inawat na. Maray, anya ka di ti linaon ti bag nga inted ti babae. Naga daw maray. Ada chocolates, groceries, imported pa'y gayam. Impaw it kano ti kabagyan na ije Amerika apara kadagiti marigrigat. Imbag man, Maray. Nakita mi dayjay a babae. Ipagarop ni kapitan a dumawat kano iti tulong. Nagsimple nga men ti kaws na. Ay, madeti inaramid yo, Maray. Kinasauyo kumaa, no anya ti gagara na. Saan kat abinaybayan nyo? Ay, wan nga rod Kamalay, ngagpaisaw. Gapo ka daw tanibadong ko tinapan ng ibaga kadagiti kakadwa. Ninayunan dati inted da kada kami kinibadong ka. Ay, kasta ka day. Ay, imbag man. No saan akinasaon ni badong ko itinasaya at dadya babae. Ay awan ko ma at tinaawat mi aras siya. Chip, awan mo ti may nakipila kada kayo di barangay hall. Mabain kami jipaut. Idi ngamin imay iti barangay hall da dya babae. Impagarop ni angkel mapandumawat iti tulaw. Isuasaan mi nga ingkang kanaw. Gapo ka day, tasaan nga aglang-lang abak nang? Kaslakastan Ay na, Chip. Saan ko mga ibasar iti akin ruar alang ha? Sakbay akalangan ti may sa tao. Itala nga maamiris mi ti kinamad iti inaramid may. Ibaglakid din ta nagkita kami iti igit ti kalsada. Iso na iranod kami ti tinuaras na anasyon. Wen, Chip. Intay, made ti inaramid mo. Imbagam asaan nyo apastrakan ti saan adisete. Bak nang matgayam jay saan yung enkaskaso. Uwan nga ron. Awan lakad nga ron inted na kada tayo. Ay sus, pati dagiti kadwak nga opisyalis. Saan ngamin ati akin ruwar nga arwaten ti panghusgaan iti tao. Kaya't mo asawon ngay. Saan aga puta simple jay tao kat saan yun nga italtan. Uray simple, nubak nang mo ti panagpuspuso na. Ay, sa bagay, uwan gusto ta ko nam.
Saan ahusga at ti tao? Babaan iti kawis na. Pudno dayta. Adda nagkawis iti napintas, ngam rinuker met gayam ti aramid na. Kabailan na timang luko iti pada na atao. Uwan nga ron. Manipod ita. Ikato kunti ugalik amang husga. Babaan iti akin roar alanga. No dikit iti kaunggan na. Ay, Kapitan! Pudno day ka. Saan ahusgaan ti tao, babaan iti akin ruar alanga. No dikat, iti kaunggan ti may sa tao. Hala, sige! Didan, tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdingat. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya tigatangam kabadong. Awan ti katangag maray. Uuraya lang iti tao. Inaramid mo mo na pagurayan dito tersinak. Ije waiting sheet at ipagurayam. Mayat nga ron ti tao, tapos ano ti lumabas. Ay, lumabas man ni Kapitan. Timing nga. Isuan talaga, pagpadaanak maray. Saan mo na disturbuan taperbian na banbanog ni Kapitan? Oh, di mo aya makita at ni saanin ang makapag nagapo iti bannog na. Paray! Umay ka dito, itang merinda ta. Nagaliston ni Kapitan. Ay! Wala paray! Ay, mabisi na kun. Marikwanang. Ay na. Ika man ni kumpare nga inteng ti kaya na merindahin. Agpili kan, Kapitan, no anya ti kayat mo. Kayat ko amin. Alag, pili kan paray. Pilya mo, hindi kang inginaan ang merienda lako ni Marikwanang. Bayadak paray. Ay talaga nga intulod nakpay dito'y balay, aparay. Ay, katuwan na paray. Eh. O nya, nabsog ka mo lang nga nagmerinda. Ay, pirmi. Ay, jaksan makapangan iti lutuin ni Banang apang rabyan, may. No din dinangdag mo lang, oray saan ka namang mangan paray. Anumdag kita bulbulong ngay. Ay, unmat kit di ah. Sapay tumartaraki ka paray. Saan mo abagay ti agsiday tinatnateng? Ay, tumartaraki ak. Ay, uwan mo paray. Agtubtubon na kita bukmaw. Nagmayatin adenggain. Ubing tilang ang paray. Oy, naraksak makangag kadagiti ibagbagam. Sige paray, agawid kan. Kaya't mo ka day, nga alalayan ka pa yung agawid. Ay, saanan ah. Kabailak mo ti umuli. Ay, wala. Ubing ka ko naman. Intulod na ka ni kumparim abadong dito balay. Kinaduan nakla anag na. Agpapaitulod ka kenkwana. Apay, di mo ammo aya jay is-istoryaan da may papankan kuana dito barangay tayo. Ada ayamot. Kwarog, istoryaan man kani Uncle Mau. Unantay. Idi nga minrabe ay anagrunda kamay. Anda nakita mi anang itaray ije may sa abumbilya ti street light. Tiniliw ko maadagos Isumot lagayam nga awan manenti may sa abumbilya di may sa nga street light anapan ko kinita. Saan mi anak kamatan ta nagpartak mata tumaray. Anong kaliklikod ni tahata ba dong di maray alakay? Oh, nangeg mo inteng. Kaliklikod na. Kaliklikod na lagayam. Saan nga isu? Intulod na ka lang dito balay dayja kumparem. Anggam saan mon akayat apat dyan nga iso tinangitaray iti may sa abumbilya ti street light. Kaliklikod na talaga, Uncle.
Kita umot aday tarubayan mi maray. Nay, malumpay laang ngem addan nakasinde asilaw na. Saan ton akabutang dagiti tattao ti lumabas di tasangwanan ti balay may no itirabi ay. Taadan sila umay. Ay kat nasaya at no kasta Ada nga may dagiti lumabas nga oray dala tumaray ang makabatog di tabalayaw tamabuteng da. Saan da itan amabuteng? Mas daawak nga rod maray. No apay nga amin a lumabas di tabalayaw itirabi kat agtaray da. Ay kat siyempre nasipngat gayam. Day talaang ayati rasaon. Kaslamot ada makitkita da nga alalya. Na unay kamuteng. Di mo kunaan nga adda alalya di tabalay may. No saan nga alalya? Ang mga no ada agparparang a white lady. Ay saus, di nakman bot-bot ngan maray. Tauray siya kanay sumsumgara kun iti day tangay bagbagam. Ay, tinaskang nalawagan ti arubayan may itirabi ay. Jape, nya ti tangad-tangadam. Awan, at dayamay. Itay ko pa'y amadmadlaw. Rikus-rikusam day tayong kabil ni Tata Badong asilaw di ta paraangan da. Kita lang ti silaw da. Kita lang nga nakitak analawag dito arubayan da itirabi Ginatang na day ta. Di mo ko na natinakaw na. Dayamat imbaga ka tinakaw na. Di mo tangad-tangadam, Jape. Tamangan numapunday. Ha? Ala, pumanaw tan ditaw eh. Tamangan nuan yapay timakuna ni Tata Badong. Nakita na ita upa amagmag na, tuya. Apay ko maadyak makita ka naglukmag. Anya timako ng badaw. Mapanak ka din gumatang iti Ricardo. Anya, Ricardo, asasawumit. Ricardo para day tamanaw. Apay, tarakin mo aya. Tapay Ricardo am day tama na. Awan mo't nakakita ka data. Tiliwo mo na. Ay, di ka lang mumut Nagwaras, dagiti mata ni Parinteng. Awan mo't makita. Adaw, dagiti tanod iti aglawlaw. Ay ano sa mga rod ati agsida iti bugoong inton madamdama. Inton rabe ay, rumwarak manay. Tatay tanga upa, titiliwat. Na, day tagayam ti planaw. Ay, kituna. Tunggal rabiyak may tarumrumwar. Kit agal-ala, kadagiti ipapaalam kanya. Di mo piksaan. Inton kwan maamuan ni Kapitan. Ay, oray man pa'y mamuan na. Amukaw, no kasano nga ay-ayway, day ta kumpara, iktuyan. Kapitan, nasken apagrundaam dagiti tanod mo inton rabe Tanay, agpukaw mo't tan dagiti bombilya ti street light tayaw. Ay, ungar kagawad. Nasken amatilew no asino man ti mangliblibas ka dagita a bombilya. Eh, don't worry. Tabili nagdagiti tanod ka nga agrundad ha. Sakbay ama ibus amin a bombilya dito kabildatan. Adda kat tinaloko a kabarangayan tayaw. Eh, ada talaga. Eh, dito ti ambuda ko na. Agaliptak kayo nga agrunda Ka? Dayta mo ti kanayon nga ibilbilin mawang kay. Ay, no makita yung tagtataka. Ay, tiliwin nyo adayos. Ngay tarayan na kami. Na, damagan nyo pa lang, bay. Kamatin nyo Ngay naparpartak ngam da kami. Parpartakan nyo ba ta? Apay paatiw kayo. Ay, saan kami apahati wa? Kasta at tinaturan at chiptanon. Intay, saan mo adamagan no anya ti sidaen taita? Apay ajak damagan. Apay bawal nga agdamagan. Gapo taawan sidaen taita. Ay, unay ba't pa ng parparigat mo sa akin? Ay, saan ka aparparigatan, Intay? Ibagbagak lang tipod, no? De. Tok. Ay, sus. Sino nga tayo dahi ta abisita? Umayak man, maribanang! Oh! Nimot gayam kumarig atuyang. Ay. Anya nga tati umay na istoryan, kanyak nga imal aldawan. Ay, wen maray, umayakon! Maray, umay kayo padigwan kini Kapitan. Ha? Ay, nagsaya atin no kastamare. Ay kat agyaman ak unay Ay na maray, basit laban nagdayta.
Awan anyaman na. Umay kayon tumanin padigwan. Inton agparte kami kinibadong kaog iti manaw. Ay, talaga nasayaan no ado ti gagayaman niya. Di mo nga ron ibusan day ta impadigo ni Marituyang Tadwa ta kano amang sida iti dayta. Ha? Ay, dua tayo? Ay, akala ko ako lang. Ay dwa ta. Tayong dalawa. Oh! Nagkuna asiksikalaang. Ay, pagbingayan tagaro na. Ay, kasano abingayan? Oh, ay, kukwam na ito, takukwak mo na ito. Ay dayto ti kukwak. Kat di gulang dayto. Ay, oo nga ano? Ay, dakas ti managing bubukod. Ha? Kit amok man, hindi pa lang. Ay amumat gayam. Bingayam anasaya at dayta si daan ka. Apay nga. Di mo lang malmalpasan nga ingat ni Parintay. Naimas gayam ti sindana. Hinday pa nga gitindayon nito sa irong ti Mangga. Apay ngamin asip-siputam aya. Mapan ko nga rod ka sa Rita. Kumusta at mo ta? Tapay. Apay ako mustam. Damagag ano, sinda na mo't lang yung patiguta. Ay kat sindana at anay nagbayag nga agingat. Wag, so anas kin asana ka matilew, tuya. Nalpas ka na nagingat, paray. Ay, si kagayang paray. Mano nga oras ka nga ingat. Kaslan na imas sa tisindama. Ay, un. Karnit manok nga impadigo ni Marituyang. Ay, nagustuhan tiraman na paray. Ay, grabe kasday ko maakanayon. Kaya't mo asawain, kanayon na kayo apatigwan ko ma. Ay, wood Ay, awan di parikot iti day ta, paray. Day talaga yam. Awan tumit manok may mabalin apartsin mi. Imbag kada kaya taadon sa titarakan nyo. Ay, adu paray. Iya arubayan. Naglakalang tagtilew. Ay, uraya mambiit ni Kwaraw. Umay ag-report kanya, may papan iti panagrundada iti rabi. Aha, patyamanod na may report na king kaparay. Barangay ada. Binilin ko ida at tiliwanda adagos no asino tagtaktakaw iti rabi ay. Adaya mo'y paray. Ada nga ron. Dahita may sa bumbilya ti street light. Tinakaw dakit din. Ay, nagloko mo tanyan na nga la. Hanggang magkumpare talata, paray. Ay, oo Anyaman ti mapasama. Agtali na itang agkumpare. Umaya ko nag-report, Uncle. Ay, nasaya at may tay paingor urayan ka. Anya nga iti i-report mo. Di pa nagrundami iti rabi, At doon nakita mi anang itaray iti manaw. Nakita yun? Di tiniliw ko ma. Nakataray mo tadagaws. Apay, di yun kinaman. Naglagto-lagtumot nga mi na naglibas, Uncle. Naglagto-lagto kayo kumamit Saan kami mo't nga rod ang makalagtaw? Kasano nga ro daytan ngay? Nakita ti side view ti rupa na. Oh, nakita? Unang Ay. Kyle, ka-side view ni tata ba daw? Idi, kaliklikod na. Ita, kasi side view na. Unang Kyle, Kanyat kahit asawan dayta. naglawag ti kahit nasa unang Kyle. Ni tata ba dong ti agtatakaw dito'y barangay tayaw? Kit no kumpare. Uray man pa'y kumparim no agtatakaw, Mike. Ay, saan ang mabalin dayta kanyak? Uray umay nakpadigwan. Talaga ajak konsinsin ti mading aramid na. Kasta, ati kapitan! Badong, naamuan samot ni Kapitan Asikat ang taktakaw itirabi dito'y barangay. Anya, kasano kumaanamuan na? Kat, wanted kamot kanaon. Ha? Kasano ko mga agbalin na kawantay? Ay nabadong, sumuko ka laangaon. Tala ka man. Sumuko nga. Kat, pudnumot ngamin Asikat mapan agal-ala iti kumpormay. Kuuna, tay babaw na gayam. Agpudnukan kin ni Kapitan, ibagam asumuko ka. Ay, nya pa yan ngay. Kat agkari ka saan mo nga aramidon pa'y. Ay, si Kanto mga may. Tata ba daw? Birbirukan na ka ni Uncle Kao. Saan na ko na masapol a birukain? Tada dito yan. Masapol ka nung agsarita kayaw. Iso nga rod ang mapanak iti barangay hall. Akong ungit ka din yung kalma. Ay, pirmi, Kahit ungtan na nga ta. Kat adamit nga min basol, Mau. Di talaga nga ungtan na ka. Ay, makapanervyos Ay,
Sapay sa bali no makaungat ni Uncle ka. Ay, di na mabubut nga na, kuwarag. Saan na kon ngaungtan paray? Sumuko akon. Ay, sumuko. Ay, sapay nakangato matidwa ka imam. Sumuko ang araw din paray. Amin na kaw, nagiti basal, ngay naramid kaw. No kasta, sika tinagalala iti bumbilya ti street light. Ay, uwi na, awan nga rod silaw ijaro bayan may paray. Kat nagsip nga iti rabi ay. Kukwat ti barangay dayjay. Inalam ki den. Insubli ko itay paray. Ay, mabalin pa yung agsilaw. Ay, kumabali na paray. Ay, no saan nga agsilaw, sukatam. Agsilaw pa'y paray. Anya pa dagiti daddo mga inalalam. Jay upa amanaw. Ta pinartimay, kanituyang ko paray. Ha! Diyan pa diguyo ka na. Wain, isaw. Eh? Apay, saan na naimas si pan nakaluto na ya? Ay, saan ati pan nakaluto na ti problema? Diyan pa nangalam iti manok. Isu nga ron nga adak dito'y paray, ta sumuko akaw. Ay, di mo ulitin dagita nga inaramid mo ah. Ay, ulitin pa. Ham! Kanya nga dito nga. He, paray. Ay, pagbaludan ti pagtinagam. Ay, pakawanan na ka din paray. Wain jak to nululitay. Agsingsing peta kaon paray. Ay natatabadong. No dakas, saan mo nga aramidan? Ta sigurado adusa ti aguro-uray ken ka. Ala sigay! Didan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon VJ Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman nga rin, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agrobot ka man kidi kwarog ta inta ijay lugar ti kasinsin ko. Pagluganan tangay, kat nadadahil mo ti tricycle ka. Naa, madimanan ti tricycle mo. Uy nga raw tangay. Awan mo't nga minti igatang ko, tas sukat ako ma. Ayun lakit ang madadailan dahi ta at tricycle. Iperkilom lagan. Yang kalmay. Eh, Luper kilaw. Ang mga no awan ti mapaglakwa ka sa ngariba. makapasurod mo dahi ta at trike mo. Kanayon ang madadails. Baglaangan di adda nga karadadaal. Ngamtay pulos nga awan ang gail. Oh. Mabalin ko pa yung matapagluganan, wadda pa panak. Ay, hindi pa panagta. Ada ito da kanya kapagsakayang apagluganan nga awan gasolina na. Dahil hamat kasta. Pagluganan nga uri awan gasolina na. Ada? Makita ta. Saan pa'y nga aglati ah? Na, kabalyo mo't day tanag sa kayam inte. Nangalaam iti kabalyaw. Yung regalo kanyak ti kasinsin ko. Mapan ka nung aminin ije abroad. Iso nga intad ng kanyak na ito bakalyo. Ay, ti kabalyo. Kadwam ka din ni Kwarog anapan iti balayda. Ay, saan? Napan ngamin nagpatarimaan iti pulok at tricycle. Amo na ka day ngadan kabalyaw. Saan pa'y? Ay, sigurado nga umapal day jay. Taawan kabalyo na. Ay, no nga ta kadwam anapan. Inikanda nga tamot iti kabalyo na. Pwede. Di namot mabalin nga ipasada ti kabalyaw. Di mo't kunam kanyak nga ramatek ti kabalyo nga agpabarangay haul. Kaya no adda papanak, isun ti pagsaksakayak. Damo garaigi ti kabalyo anang naggaw. Akin kabalyo nga iti dayjay. Ay, ni man inteng mare. Inted ka no ti kasinsin na. Inted dati kabalyaw kin ni Kapitan. Wen mare.
Jak ninamnama nga ikanda ni Inteng iti kabalyo. Ni badungkaw, nabayagan akayat na ti maaddaan iti kabalyaw. Pagsakayan na ka no adda papanan na. Maragsakan mo't ni Inteng tada ka no pagsakayan na amapan ije barangay hall. Naamo ka di matlaang di kabalyaw, maray? Siguro tap aprosan mo't ni Inteng. Garaigi ti kabalyo tayo dyan Day tinapan ko inala iti lugar ti kasinsin ka. Ginatang mo ka di Angkal. Saan ko aginatang? Inted na day ta akabalyaw. Wow, naggasat ka ng Angkal. Adda kumamit kabalyaw. Iso day tatay ko nakasakayak nga awan gasolina na. Saan ka di nga husto tay ko nakasaan pa'y nga aglatay? Unang Angkal. Ay, mabalin ka di abuludak ti kabalyaw. Saan ko lakit di nga ramatan di mabalain. Basta ikanyo iti kanina Ay, di kagda naganggal. Busog at ti kabalyaw. Adda ka di amom akabagyan ni Kapitan nga adda kabalyo na. Nay, hapay nadamag mo day ta. Adda nga min nakitak akabalyo ni Kapitan. Kuna ni Maribanang nga inted ka no ti kasinsin na. Ay, naggasatan ni Parinteng. Inikanda iti kabalyo na. An-anwan na nga iti kabalyaw. Ay kat mabalin na sakayan na pagluganan na. No mapaganak taw, nangina ti kabalyo no ilakaw. Kasta ka day. Isumo lagayam akayat mo ti maaddaan iti kabalyaw. Mabalin na mo't siguro ng ipabulaw ti kabalyo na, tuyang. Imbag ano ipabulod na mo ti kabalyo na. Apay, alikamal. Ay na, nagpintasin ti kabalyong paray. Puro apuraw. Kursunadak ti maris na. Kanayon ko apagsakayan no mapanak ije barangay hall. Pangiwaywayam ngay no addakan ije barangay hall paray. Ije mismo aparaangan nan Adumot ti ruot ije apasit. Saan siminto? Ay, kwa kumaparay. Jay, mabalay na buludan ti kabalyong paray. Sa nabalay ta iwayway kaw. Kano iwayway mo di, mabalin nga umay mo alain no adakon iji barangay hall. Iyag munton iti malam tapag sakayak nga agawin. Ay, una paray. Ay, talagayam. Umay ko alain, inton bigat. Ta iwayway kaw. Iyag kumanan iti malam tapag sakayam nga agawin. Sige. Uray kang kapaiti tangdan mo no kanayon nga iwayway mo ti kabalyok. Ay na, nagsayatan no datangdan ko paray. Hinaldaw ko nga umay alain iti barangay hall. Nakakuboy boots kan kuboy hat ka. Papanam? Agsawarak man. Aramatag ti kabalyo ni Parinteng. Imbag man, takayat na pagsawar mo ti kabalyo na. Ay kitwin tempakadak may. Ngam isublik ka no iti malayam tapag sakayan ng agaway. No pagsakayam no adda papanam, mabalin siguro. Ngam no aramatom apagsawar, amangan no di na kayat. Apay, muna pa ngay naramat ko ang nagsawar. Di na mo't makita. Ngam panang loko ti kasta nga ramidom badong. Uray nga rod ta di na makita kunak nga ruday. Uy, nagmayat mat gata kabalyo mo, tatabad yung. No kayat mo nga bangan, ipaabang ko king ka. Per oras, ti panangabang mau. Ay, sige man tapadesak nga kabalyoan. Ay, istay ag kabalyo. Magtugawa dito'y sirop ti kayaw. Urasak, ti panagsakay mau, tungan. Ngam saan ka mapanaya si ti sintro Dito'y laeng. Ne, apay nga madi nga umasidagak ijay. Asidag mati barangay hall ijay. Saan nga rod amabalay? Ay, no di mo kayat dito'y laeng. Saan ko nga ipabang? Ay, kayat ko siya kamat nga, tatabad yung nga. Alang nga rodin taurasak. No damay sa nga oras, magbayad kan. Uwan? Mangawis ka pa'y no damayat nga agabang iti kabalyaw, wang. Inuras, ti panagabang yaw. Ay, adu ati mayat nga mang abang nga agsakay ti kabalyo. Ay, unay kati Ramon pare. Kas kalapod no, kuboy. Pinatas ko lang mo pare. Anya serbi nga ti bots king kuboy hat kaw. No saan ko nga ramatay? Apay akas la nabambanog unay ti kabalyo horse. Ay, kwa pare. Pinagtaray ko lang itay.
Takunak no maladawa ka makadanon dito barangay hall. Isa nabanbanaw. Na, kaslasaan na nabsog ah. Saan mo pare? Arab tupay nga Arab itay iji karuutan. Ay nalipatak nga imbaga pare. Ay no mabisin kan mabanog kano daytoy akabalyo. Ket kumugtar. Anya, kasta ka day. Kita am kat sana kumugtar tanabsog pare. Nangalaam dita bilbilangam a kwarta ba daw? Saan ka tumanagaray? Ikang ka itigatang mo iti karnay. Ijayan ni kagawad ko anak. Karnay kunam? Na, mas naawak man ba daw? Nangalaam dita kwartam? Ingka gumata ngayon. Tumanamag ka pailay. Saan mo ka di atinakaw daytoy, Pangtakawak kumangay. Uray kas kasanaw. Saan ka pa'y apinakan ititinakaw tuyang? Malang araw, anya ti kayat mau. Karni ti babaw, wano karni ti manaw. Uray anya titan na basta karnay. Ikan, mabisina kaw. Mga lakamutay ni tisag paumaw. Gumatangak man iti may sa kilo a manok ken patatas maray. Nay, agpada tamot iti iluto apang maluman marituyang. Kastabot ti ginatang ko. Nagtulag kayon samot itigatangan niyo, kukumaray. Ay na, saan kumaday ti tigatangek, no di nakinikan ni badung ko iti igatang kaw. Ay, adda ka din nakitang danan ni Pari Badong. Adda inted na ken ka akwartam, marituyang. Ada siguro. Tadamot inted na kani marituyang ako nana. Ay, awan met amok maray. Basta idi pimanaw anak kabado iti kubaw. Adda kwartanan asimang pag. Anya, kasano napasamak dayta? Di mo ka didinamag ni Badong mo. No nangalaan na iti kwarta na, maray. Dinamag kaw, ngam di na mo't imbaga maray. Anya ka diti pampanunutan. Apay adda na pukaw mo. Awan tinapukaw ko. Hanggang nagrana kami ka ni Marituya. Agpada ti ginatang ni akarnit manok kan patatas. Anya kumangay no agpada. Dinamag ko ngamin no ada nakitang danan ni Pari Badong. Awan kanumay. Apay ay apakareribukam amin. At tingamin ko na ni Marituyan. Nagbado ka no ni Pari Badong iti bado ti Koboy. Idisimbang pad. Adda ka numeten kwartana. Anya? Kasanubot napasamak anaadaan iti kwarta idi nagbado iti kuboy. Day tangaro tinagsidaawak. Ay, dinak masiriban ti luha. Nalalaingak ng iso. Ay, dengdem ti bagakwarog Masapol, adi ka agpatpadaw Anya ka diti paramid mo wangkal. Surutem ni paribadong itinalimay. Kalpasan ang maala na ti kabalyaw, ije barangay hall. Apay kumasuruta kang kal. Si putak no pangipanan na iti kabalyaw. Kano anya ti aramidan na. Apay ka di angkal. Apay nga ramidak dayta. Kano na adaan kano iti kwarta, idi impanaw na ti kabalyaw. Mawat akong tikayat mo amamuan ang kal. Sige, surutay. Apaman nga alain na ti kabalyaw. Basta di kagpatpadlaw Awagan na. No makita pa anak ka didilaw, titignan na. Nagbado ka manen iti kubaw. Luwid Huwag naman ang pagsayatan dato ya. Anya kumaday ta pagsayatan. Ay, saan ka maawatan? Ilaw-lawag mo man ba daw? Ay saan man nga do ti saludsod mo? Sige giday, mapanakaw. Saan ka kading agtaktakaw? Ay unay mo dahito saan nga raw? Saan mo man nadadaalan ti diskartek? Anya nga min ayat ti diskartim ako nam. Saan arumbang amaamwam? Taday tangiwa mau. Apay, di mo kayat amaamuan da. Kayat nasawan. Saan aligan? Dayjayan ni tata ba daw? Imulog iti nagsakayan na kabalya. Kat nagtugaw iti sirok ti kaya. Ni. Ada sumungad na lalaki. Inguyod ni tata ba dong ti kabalyaw? Anya
Nya ti kahit sa hunday tawi. Nagsakay di may sa lalakay. Gidak makita dito'y naglingdak. Mukaon. Awagak ni Uncle Kao, taumay di taoy. Hello, Uncle. At ni tatabadong dito'y sirok ti dakil nga akasya dito'y pungto ti kalsada. Anyat aramidin na dita. At damit sa bali ang nagsakay ti kabalyaw. At dapay kakadwana. Kaslaur urahin da amalpas di may sata sumublat da. Ha? Ay! Ang mga no ipapabang na. Kaslakas tangaro ti mawatak, Uncle. Ay, umayak dita. Umay ko alaan ti kabalyok. Salbag na itaan nila lang. Unang Uncle, umay ka. Urahin kan di tao. Salbag ka. Pag nignegosyong gayam ti kabalyok. Di nagtulagan ta atangdan mo amang iway-wayway. Ay, jak itan. Ay, kwa paray. Italang, mate. Pinadas na lang mo tasakayan. Asus! Ay, nabanog nga minti kabalyo kan mabisin. Iso akim mugtar. Kinugtaran na matindi patong ko, paray. Ha? Ay, nablon sa amin tayo. Ay. Tayo pagpagas ko, paray. Ay. Ouch. Jay bayad dagiti nagsaksakay wano pinagpahirmaw. Iso ti aramatan. Ay, sige pare. Ingkamin iti kabalyo. Anya. Apay anak ka sa rukod ti ko, boy. Ay, nasakit ti kinugtaran ti kabalyo to yang. Ay, dusak sa daytoy anang loko ka ni parenteng. Ay, madya talaga ti mang loko iti pada tao to yang. Hadda ka tukad na adusa. Iso asaan kun nga ulitan ti mang lukaw. Ay natatabadong. Ti aramid amadi. Pagbabawyam to iti udin. Ala sigay. Dedan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo.